Mukomeze mubane natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Amakuru yo ni menshi cyane arayavugwa mu Rwanda, mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu Burasirazuba bwo hagati ndetse n'andi hirya no hino ku isi muri rusange. Gusa mbabwira ko intambara yeruye hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu gituranye cy'u Burundi. Uburundi bumaze iminsi bukusanya intwaro zimwe ziraturuka mu gihugu cy'Ubirigi kimaze igihe cyaracanye waka n'igihugu cy'u Rwanda bijyanye nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje gushinja u Rwanda ko rufasha umutwe wa M23, hanyuma Ubirigi nabwo bukaza bwinjira bushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bugamira ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri mu gusabira u Rwanda ibihano na bamwe bayobozi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma hari operation mbazaniye uko byifashe hagati y'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, uko ibintu bimeze. Ingabo z'u Burundi tayari zamaze kuhagera, ingabo z'u Rwanda zirahari ziryamiye amajanja. Hari amakuru avugwa akomeye cyane ari guturuka kuri ya mupaka, ariko mbere gato yuko nza kubagezaho aya makuru reka mbanze mbabwire ko mu yandi makuru mu buryo bw'inshamake Kisangani abasirikare 84 ba FARDC bakurikiranyweho guhunga AFC-23 kuva kwa kabiri tariki 29 Mata. Urukiko rwa gisirikare rwa Kisangani rukuburanisha abasirikare 84 bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba bakurikiranyweho guhunga inyeshyamba za AFC-23 ngo bari bahanganye nazo ku rugamba. Abasirikare baregwa ibyaha birimo guhunga umwanzi, kwica amabwiriza ya gisirikare, kwigumura ndetse no gupfusha ubusa amasasu. Abasirikare bari kuburanishwa babarizwaga muri batayo y'ibihumbi 315 FARDC yakoreraga iwarikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubushinjacyaha bubarega ko basubiye inyuma ubwo bari bahanganiye na AFC-23 mu gace ka Rutoboko. Bavuga kandi ko nyuma yo guhunga batangiye kurasa mu kirere nubwo bari babibujijwe n'ubakuriye, akaba rero ari byo bakurikiranyweho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko kandi amakuru akomeza kugenda abivuga, ubushinjacyaha kandi buvuga ko kwigumura kwa bari abasirikare kwatangiye ubwo bishyuzaga amafaranga y'umushahara batahembwe. Umuyobozi wa zone ya gatatu ya gisirikare babarizwagamo niwe wiyambaje ubutabera mbere y'uko batangira gukurikiranwa. Bijyanye no kuba ari benshi, umunsi wa mbere rero wiburanisha ry'abari abasirikare wibanze ku kugenzura imyirondoro yabo. Ku wa mbere tariki ya 4 Gicurasi nibwo kandi iburanisha ryabo rizasubukurwa nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Mu gihugu cya Uganda haravugwa inkuru yitwa Christophe Okello uwishe abana b'abanyeshuri aha bateye icyuma, akaba yamaze gukatirwa igihano cy'urupfu. Kuri wa 4 tariki 30 Mata 2026 urukiko rwo muri Uganda rwakatiye umugabo igihano cyo kwicwa azira kwica abana 4 bato muri uku kwezi ku ishuri ry'incuke mu gitero cyateje burakari muri rubanda ndetse no guhangayikishwa n'umutekano w'abana b'abanyeshuri muri iki gihugu. Umucamanza yavuze ko iperereza ryakozwe kuri telefone na mudasobwa igendanwa bya Christopher Okello Onyum ryasanze yarakoze ubushakashatsi ku mashuri ari hafi ye ndetse no ku mutwe wa Islamic State uca abantu imitwe. Polisi yavuze ko muri iki gitero cyagabwe ku itariki ya 2 Mata ku ishuri ry'incuke mu rwa makuru Kampala. Onyum imyaka 39 yateye icyuma abana 4 bafite hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3 mbere yuko umuzamu amufata. Ababyeyi bararakaye bagerageza kandi kumwihanira mbere yuko afungwa. Onyum yari yakanye icyaha cy'ubwicanyi kandi umwe mu bamwunganiraga yari yavuze ko akwiye kugirwa umwere kubera ko yari amaze igihe kinini cyane adafite imitekerereze mizima kandi yari yarajyanywe mu bitaro by'indwara zo mu mutwe. Umucamanza Alice Komuhangi Kokuka akaba ubwo yatangazaga igihano yagize ati sinshidikanya mu bitekerezo byanjye no gushakisha ICC ica imitwe byateguriye ushinjwa kugaba iki gitero cyahitanye abantu. Yamaganye ibyatangajwe n'umwunganizi we avuga ko nyuma afite ikibazo cyo mu mutwe, avuga ko iki gitero cye cyatwaye minota itarenze 7 cyari cyateguwe neza nk'uko amakuru abivuga. Onyum yagaragaye aseka aho yari yicaye mu rubanza rwe. Umwunganizi we avuga ko ari bigaragaza ko umukiriya we afite ikibazo cyo mu mutwe. Nubwo Uganda ikomeje gutanga igihano cy'urupfu ku byaha bikomeye nk'ubwicanyi, umuntu uheruka kwicwa nyuma yo kugikatirwa yanyonzwe mu myaka hafi 20 ishize nk'uko Reuters ikomeza kugenda ibivuga. Hanyuma mbabwire ko kera kabaye Kinshasa yemereye Croix Rouge kujya gutabara imbabare zo muri Minembwe. Ku gicamunsi cyo kuri wa 4 tariki 30 Mata 2026 komine mpuzamahanga ya Croix Rouge
yageze mu gace ka Minembwe murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ijyanye ubufasha bw'ubuvuzi ku baturage bamaze imyaka igera ku 9 babayeho mu ntambara z'urudaca. Abaturage batuye mu misozi miremire cyane Minembwe bagaragaje ibyishimo n'icyizere cy'amahoro, bavuga ko kuhagera k'uyu muryango ari ikimenyetso cy'uko ubuzima bushobora kandi kongera gusubira mu buryo busanzwe. Umuyobozi w'agace ka Minembwe Colonel Igikwerere Charles wakiriye izi ntumwa yavuze ko ubufasha bwazanywe bugamije kandi gukemura ikibazo gikomeye cyane cy'ibura ry'imiti cyari cyugarije abaturage. Nibyo kuri wa kane tariki 30 Mata 2026 komite mpuzamahanga y'umuryango w'ubutabazi yageze hano ku mugoroba. Twabakiriye batubwira ko baje gutanga ubuvuzi ku baturage. Hano hari ikibazo gikomeye cy'ibura ry'imiti, turizera ko ubufasha bwabo bugiye gufasha abaturage. Ibi bibaye mu gihe ibikorwa by'umutekano muke bikomeje, aho ingabo za FARDC zifatanyije n'iz'u Burundi zikomeje kugaba ibitero ku baturage b'aka gace. Ubu abaturage benshi cyane bavuga ko batakijya mu mirima yabo kubera gutinya umutekano muke. Abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko imyigaragambyo iheruka kubera mu bihugu bitandukanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kenya na Canada yakozwe n'abanyamurenge bamagara ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubw'Ibujumbura ishobora kuba kandi yarashyize igitutu ku buyobozi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Hari amakuru avuga ko bamwe mu banyamurenge bashinjwa gufata mu mugongo bene wabo bakomeje gutegura imyigaragambyo mu Burundi igamije kwamagana u Rwanda, ndetse n'abandi banyamurenge bagaragaje ibitekerezo byabo imyigaragambyo iheruka. Ibi byose bibaye mu gihe kandi ibiganiro bya diplomasi bihuza Leta ya Kinshasa n'umutwe wa M23 bikomeje kugenda bigura intege, bigaragaza ko inzira y'amahoro ikiri ndende kandi igoye muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaze mu makuru n'ababwiye ngo reka turebere hamwe uko byifashe ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Nk'uko mubizi ubundi u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ni ibihugu umuntu yavuga ko ari ibihugu bivandimwe. Ni ibihugu abaturage babyo bavuga ururimi rwenda gusa. Umurundi yavuze umunyarwanda aramwumva, umunyarwanda yavuze umurundi aramwumva. Ntabwo bisaba umusemuzi, wenda nk'uko umuganda ashobora kuvuga icyongereza akavuga ikigande bikagucanga, ariko ikirundi ntaho gitandukana n'ikinyarwanda uretse utuntu duke cyane. Hanyuma rero kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yagera ku butegetsi yagiye kenshi yijundika igihugu cy'u Rwanda, bishingiye kuba muri 2015 mu Burundi harabaye coup d'etat yageragejwe ya Perezida Petero Nkurunziza ariko ikaza gupfuba. Harimo abahunze bikavuga ko harimo bahawe ubuhungiro na Leta y'u Rwanda. Rero kuva icyo gihe Burundi busaba ko u Rwanda rwakohereza abarundi bahungiye mu Rwanda bagerageje guhungabanya umutekano na 2015. U Rwanda rukavuga ko u Rwanda niba hari n'impunzi zihari ziri mu maboko y'umuryango w'abibumbye ushinzwe impunzi. Uburundi bukavuga ngo u Rwanda rufasha abo bantu bari mu mpunzi ngo bavanye mu nkambi ngo za Mahama mu karere ka Kirehe, hanyuma ngo bakagera bagatozwa bagahabwa ibikoresho, hanyuma bagasubira mu Burundi ngo bakajya guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ibirego u Rwanda rwahakanye inshuro nyinshi cyane, ndetse ruvuga ko nta shingiro bifite, kandi u Rwanda rudashobora gushyigikira umuntu uwo ari we wese washaka guhungabanya umutekano w'igihugu gituranye. Ibyo byagarutsweho kenshi, yaba abayobozi batandukanye, yaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yaba ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Kuva ubwo rero ikindi cya kabiri ni intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko Burundi buri gufasha FARDC ku bw'amasezerano abakuru bombi bagiranye, Perezida Neva ndetse na Perezida Faci baza kugira amasezerano. Burundi buza koherezaho ingabo, ubu nizo zirimo zirahangana n'umutwe wa M23. Muri iyo ntambara bivuga ko M23 ngo ihabwa ubufasha na Leta y'u Rwanda n'igisirikare cy'u Rwanda, ndetse ngo u Rwanda rubafasha mu buryo ngo budasubirwaho. Ibirego ariko u Rwanda rwahakanye, gusa ruvuga ko imikoranire irahari bijyanye n'uko aribo bagenzura umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Imijyi yombi ifata ku mupaka n'undi uhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma Ndayishimiye kenshi yagiye avuga ko ngo u Rwanda ngo nirufata cyangwa se nirwinjira muri Bujumbura ngo nabo bizabatwara iminota mike cyane ngo baciye mu Kirundo no bakaza gutera igihugu cy'u Rwanda. Kenshi yatangaje ko bifuza gukura ubutegetsi bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ibyababaje abanyarwanda ndetse baramusubiza ku mbuga nkoranyambaga. Yazaga yunga mu rya Perezida Felix Tshisekedi basanzwe ari nk'abavandimwe, kuko ubona ko bahuza imigambi yabo cyane cyane bageze kuri politiki y'akarere k'ibiyaga bigari, cyane cyane ku gihugu cy'u Rwanda.
mu minsi rero itambutse, mu minsi itambutse nibwo Neva yatangiye no kujya mu mushinga nyirizina wo gutangira no gutumizaho intwaro, mbese atangira kugaragaza ko ameze nk'umuntu uryamye amajanja cyangwa se witeguye intambara isaha n'isaha. Binavuga ko hari imbunda, murabizi ko hari ikigo cya gisirikare Kambezi cyaje guturika, imbunda ziraturika. Bivuga ko intwaro ziremereye cyane zari ziri muri Bujumbura yatangiye no kuzimurira muri Gitega, atekereza ko hari umwuka mubi n'undi mu basirikare bakomeye cyane mu ngabo z'u Burundi, ndetse bikanavuga ko atanagihuza n'uwitwa General Prime Niyongabo, uyu ni chef d'état major cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Izo ntwaro kuba ziva mu Bubiligi, nabivuzeho gatoya kuko Ububiligi nabwo bwacanye umubano n'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwose rwaravuze ati iki gihugu kirimo kiradusabira ibihano, igihugu gikomeje kugaragaza kubogama cyane, kibogamira kuri leta ya Kongo, nta mpamvu yo gukomeza kugirana umubano mu bya diplomasi. Ibyo byarahagaze. Wango Ububiligi uri mu mugambo umwe na Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi wo gushaka ngo gukuraho ngo ubutegetsi bwashyizweho n'abaturage, ubutegetsi bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ibintu bidashobora kuborohera na gatoya. Ngira ngo sinzi impamvu yo wenda kumva discours cyangwa se speech cyangwa se imbwirwaruhame za nyakubahwa Perezida Paul Kagame hagati ibyo bihugu bikomeye biradufatira ibihano, ati birateranira ku gahugu gato nk'u Rwanda, ati ntabwo bikunda. Ibihano babifata bazana izo ntwaro zo kudukanga n'ibiki byose. U Rwanda nabwo ni igihugu kimaze kwibaka nyuma y'imyaka 32 habaye jenoside ikaza guhagarikwa n'ingabo za RPA, ubwo NFR inkotanyi muri rusange, inkotanyi. Hanyuma ntabwo u Rwanda rutewe ubwoba n'ibihano cyangwa se no kuba igihugu cyaza kikavuga ngo kiraza gutera u Rwanda. Ibyo ngibyo ndagira ngo wenda abantu muteze amatwi muraza kubyumva, nawe muraza kugira icyo mutubwira muri comment section. Ariko ikindi kinakomeye ni uburyo igihugu cy'u Burundi na perezida wacu Evariste Ndayishimiye basanzwe bafite ibibazo by'ubukungu, basanzwe bafite ibibazo by'imibereho, basanzwe bafite ibibazo by'ubukene, igitoro cyarabuze. Na mbere y'uko haza kuba intambara yo mu burasirazuba bwa hagati Irani iterwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, u Burundi bwari busanzwe bufite ikibazo cy'ibitoro cyangwa se ibikomoka kuri peteroli. Amafaranga yakabaye yifashisha mu guteza imbere abaturage cyangwa se mu gukora ibikorwa no kubaka ibikorwa remezo kugira ngo abaturage babyungukiremo, igihugu gitere imbere muri rusange, ahubwo arayifashisha ashaka kugura intwaro zo kujyana muri Kongo cyangwa se zo kuza gutera igihugu cy'u Rwanda. Umushinga udashobora kuba wamworohera na gatoya. Hanyuma ubu tuvugana bivugwa ko ingabo z'u Burundi ziri ku mupaka, yewe ingabo z'u Rwanda zo zihora ziri maso byo kuba ziri ku mupaka, ibyo ni ibintu bisanzwe, kuko mucyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakunze kuvuga kenshi cyane ati umutekano w'abaturage n'igihugu cyacu ntayegayezwa. Ubusugire bw'igihugu uzabigerageza wese ntabwo bizamugwa amahoro, kandi uzashaka kudutera, uzashaka kutugabaho ibitero, ntabwo dufite agahugu gato, ntabwo tuzarwanira mu gihugu cyacu, tuzamusanga haturutse. Ukangira ngo barakumvise. So rero ingabo z'u Rwanda ziryamye amajanja nk'uko hari ibitero bitandukanye byagiye bigeragezwa kugabwa ku butaka bw'u Rwanda nka za FRN yayoborwaga na Paul Rusesabagina, ariko ingabo z'u Rwanda zikagenda zitabara, nubwo malgré harimo n'abagiye bagira amarazoma, harimo abagiye bagira bitambo, ariko icyitwa umutekano w'umunyarwanda RDF irahari, igisirikare cy'u Rwanda gihora kiri maso kugira ngo mu by'ukuri gicungire umutekano abanyarwanda ndetse n'iby'abanyarwanda muri rusange. So Neva ashobora gutekereza ko akiza ingabo hariya cyangwa se abatisa neza ndaza kwambuka umupaka, ariko yashobora guhita kubitwa n'inkuba itagira amazi. Reka tubiveho turaza kuzagenda tubigera ko muri rusange. Gusa reka nce muri Repubulika Demokarasi ya Kongo muri babwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gufata ibihano witwa Joseph Kabila Kabange. Uyu rero akaba yarahoze ari perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Urwego rw'iki gihugu rushinzwe imari nirwo rwatangaje ko rwafata ibihano uriya mugabo wayoboye Kongo Kinshasa mu gihe cy'imyaka 18. Nyuma y'uko leta ya RDC yakunze kumushinja guha ubufasha inyeshyamba zo mutwa M23 umaze imyaka irenga 4 uri mu ntambara nayo. Mu mwaka ushize urukiko rukuru rwa gisirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo rwakatiye Kabila igihano cy'urupfu nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo kugambanira igihugu, kujya mu mutwe ugambiriye gukura ubutegetsi ndetse n'ibyaha byibasiye ku muntu.
byari nyuma yo kugaragara mu mujyi wa Goma ugenzurwa na mama ya gatatu. Usibye kumukatira rwo gupfa, RDC yafatiriye imitungo ye yose ndetse inasesa ishyaka rye rya PPRD. Amerika ivuga ko yagarutse muri Repubulika Demokarasi ya Kongo afite umugambi wo guhungabanya guverinoma ya Kongo binyuze mu gufasha Alliance Fleuve Congo M23. Ivuga kandi ko yaba yarahaye ubufasha bw'amafaranga FC mu rwego kugira ngo uruhare rwayo rwa politike rugaragare mu burasirazuba bwa Kongo. Washington kandi yamushinje kuba yarafashishikarije abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo FARDC kuzivamo bakiyunga kuri AFC ndetse no kuba ari gutegura kugaba ibitero kuri FARDC aturutse amahanga. Ikindi ngo nuko yaba yaragize uruhare mu gushyiraho umunyapolitike utavuga rumwe na perezida uriho kugira ngo rero yisubize ijambo muri guverinoma. Kuvuga Washington, Kabila yafashije AFC ndetse na mama ya gatatu mu buryo bw'ibikoresho, ayitera inkunga cyangwa se ayiha ubufasha bw'ibikoresho, amafaranga, ikoranabuhanga cyangwa se ubw'ibikoresho na serivisi. Bwana Kabila ntacyo aratangaza kuri bihano yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo icyo akora amaze igihe agaragaza ko ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi yita ubw'igitugu bugomba kuvaho nyuma yo kubushinja kuba bukomeje gukora amabi menshi ndetse no kubaza abanyekongo muri iki gihugu. Akaba rero ari ibyatangajwe n'uyu Joseph Kabila Kabange. Hanyuma General Fred Bingira yasubije abavuga ko abahutu ngo bari mu buyobozi ari udukingirizo. General Fred Bingira yanenze abakomeza gucengeza ivangura mu banyarwanda kugeza aho bavuga ko abahutu abari mu buyobozi bw'u Rwanda adukingirizo, ashimangira ko politike igihugu cyashyize imbere ariyo kunga ubumwe aho kurebera ubushobozi bw'umuntu runaka mu ndorerwamo y'ubwoko. Yabigarutseho ubwo yifatanyaga na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minisiteri y'Umutekano imbere mu gihugu, Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo, abakozi ba CENO, urwego rw'igihugu rushinzwe abinjira n'abasohoka, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Liga, bibukaga ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bari mu buhungiro bakunze kuvuga ko igihugu gishyira mu myanya y'ubuyobozi itandukanye abo mu bwoko bw'abahutu nk'udukingirizo. Nibivugwa mu rwego rwo gushaka kwangisha ubutegetsi abaturage, na cyane ko kuri ubu igihugu kitarebera ku bwoko runaka mu gushyira abantu mu myanya y'ubuyobozi, ahubwo ashingirwa ku bushobozi umuntu afite. General Fred Bingira rero yabwiye bavuga ko umuhutu awushyizwe mu mwanya w'ubuyobozi w'urwego runaka aba agakingirizo bibeshya. Yerekanye ko iyo biza kuba bimeze bityo na Repubulika ya mbere n'iya kabiri zari gufata abari abatutsi zikabashyira mu myanya y'udukingirizo, ariko ko bitari gushoboka kubera ivangura ryari ryimitswe. Ati barangiza bakaza bakababeshya ngo gufata abahutu n'udukingirizo, atari ko ibyo bintu ko ari udukingirizo. Kayibanda yananiwe gufata abatutsi ngo abashyire muri guverinoma ye bavuge ko ari udukingirizo. Habyarimana byaramunaniye ndetse tuve no kuri abo. Ati FDLR kugeza uyu munsi ati muzanshakiremo n'umwe. Yagaragaje ko politiki yo kubanisha abanyarwanda bose hadashingiwe ku moko yatangiranye na FPR Inkotanyi, kuko mwaka w'1990 wari chairman wa FPR Inkotanyi yari Kanyarengwe Alex wari warakoranye n'ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana. Yanavuze ko hari abasirikare bakuru b'ingabo za RPA zafunguye muri gereza ya Ruhengeri barimo Colonel Zinde, Biseruka na Muvuna Nyambo bazaha gushyirwa mu buyobozi bw'izi ngabo, nyamara kandi hari abatangiranye nazo batari baburimo. Ati amapeti yatanzwe akomeye ya mbere uhereye kuri Afande Paul Kagame yari amapeti 10 bitaga Members of High Command. Biseruka yari uwa 9. Ati mu gihe Muvunanyambo yari uwa 10. Ati ntibansanze mu ishyamba se sinigeze mbawe. Ati n'uyu munsi iryo peti sindarigira. Yakomeje agaragaza ko ibikorwa atari udushyikirizo ahubwo ari ukwimakaza politike nziza idashingiye ku ivanguramoko, ironda akarere n'ibindi bigamije kandi gutanya abanyarwanda. Ati abantu bakavuga ngo n'udukingirizo, none FDLR nikore udukingirizo itware ibingira ngeyo ingire agakingirizo, ariko politike ya FDLR baguca ijosi uwo munsi. Ibikorwa ntabwo ari udukingirizo, ni politike abantu bakora. Ati bemera yubaka iki gihugu kandi izagenda isimburana. General Fred Bingira yagaragaje ko usanga abantu barabika igihugu muri ubwo buryo harimo n'abatabawe n'inkotanyi. Urugero rwa hafi ni Brigade General Emmanuel Habyarimana
uzwi nka BEM wari warafunzwe na Habyarimana Juvenal, inkotanyi zikamufungura ndetse nyuma akaza kugenda azamurwa mu ntera kugeza ubwo agizwe minisitiri w'ingabo muri 2000 kugeza 2003. Brigade General Habyarimana yaje guhunga ndetse kuri ubu yirirwa avuga ko RPA yishe abahutu yirengagije ko nawe ubwe atigeze yicwa. General Fred Bingira ati we waje uri majoro, RPA ikugira lieutenant colonel, ikugira colonel, ikugira brigadier general, ikugira ministre w'ingabo, ese ijya kwica abo ngabo kuki idahera kuri wowe yica? Mu gitondo umaze guhaga aturahaguruka ufata inzira uragenda. Niyo mpamvu rero bavuga ibyo bavuga byose bakavuga gusa. Nyuma y'urugamba rwo kubora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, u Rwanda rwakurikijeho urugamba rwo kongera kubaka ubumwe bw'abanyarwanda bwari bwarasenywe bikomeye. Abari abahutu bari bafite ubwoba ko abatutsi biciye bagiye kwihorera nabo bakabica, mu gihe abatutsi bo batekerezaga uko bazongera kandi kubana babahikuye. Nyuma y'imyaka 32 gusa umuyobozi bw'igihugu bwabashije kandi kubaka ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda. Minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu minimumwe iheruka kugaragaza ko ubumwe bw'abanyarwanda buri kuri 95.6%, ubwiyunge bukaba buri kuri 95%, mu gihe kandi udaheranwa buri kuri 98%. General Retired Fred Bingira yagaragaje ko abanyarwanda bagira amahirwe yo kuyoborwa n'ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na Perezida Paul Kagame wanabaye urugamba rwo kubora igihugu no guhagarika jenoside. Yasabye urubyiruko guharanira ko igihugu kandi kimaze kubakwa mu myaka 32 ishize itazongera kandi gusubira mu bihe bibi by'ivangura, amacakubiri, urwango n'ibindi bigamije kugisenya. Ati abakuru turakuze ariko abato iki gihugu kiri mu maboko yanyu, mutazicuza. Ati mwagitakaje, ati mwakirikuye kikagenda mugasanga muricuza. Akaba rero ari General Retired Fred Ibingira mu kiganiro atanze ku munsi w'ejo mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi.